Tala Fou se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia le radio Samoa. Ua palota se komiti whapalamene na ia avele premier o iei nei o le State of New South Wales i le ICAC po o le Independent Commission Against Corruption po le vaenga le whea ngai mani tua inga e whaasanga ia mionga le tonu pe sau foi. Ua mafona whainea ngā yoinga o na o fuafuanga le malo o whaturanga mō whale i le whaitua Rose Hill Gardens le ua tua iai le Premier Cosmins i le iai o niona so tanga i le mata upulea ma le whaia o whiutana inga e lea loa ia e whairo iai malana wō mō tausanga e tele o Steve McMahon o se tasi o loo au fia i marienga sa whaia i lalo ia fuafuanga. O le fuafuanga e wha anwai le ono miliona e wha ngā aire malai tutu utuai i se no fuanga mō ni whale pe o i le ruas fururi maafe. Pai mai na komiti whaparamene ua whaatotope tele ia whiutana inga mai le i le lei o na whaaturanga ina. E le i whai ane se talia le ofisa o le Premier e tusa o le nei mata upo. O le vaenga e whaatontonwina turanga tautupe i Ausetalia le DEC, o lato whaatonwina nei se tasi pisi nisi lava i le Northern Territory, e tau fia le whaonga o le Centre Pay i la lato o onanga o na opopolenga o tu inai nisi o tangata apoliki i se turanga lamatia tautupe financial risk. O le company na lua le le Northern Territory wa ave sea mai la lato o onanga i fesota inga ma le Centrelink o le isi company mo mua o le Urban Rampage i le amatanga o le tausanga nei ia ma o le whaatinoina le o onanga e whaatanga i tangata tutongi whaatau ma o onanga i se teimi ua whaaturanga i nane tutongi ane mai a lato benefiti e maua mai le Centrelink. Whai mai le sui o le whare ofu leo le NDC le ananga i e le whamtaranga le ASIC o la lato au nanga e fesosoani i tangata, ma ua whaero fo i le fia o tangata i le whae unga ua tu wane. Peitai na whaamanino le ASIC o le popolenga o na onisi o le au whaatau ua matua i whaatino whaataunga i lava masikaini maturanga whapea a o le mea moni e le o ngā whatia i le whaasoa o lo o iai le teminei. Ua tautu i nane fo isa lapata inga mai leo i mātua, ina ia mata i tūra reire whanau e maise o le talo sanga i le lautele mō se whasosoani i le sa idia peo se van lanu pae, pe ta ua ina o lo whalua i melepone wha a foe e nia lii, mai fōringa o lo tau mo whai ave wha mālosi tamaitia onga. Pai maile 9 News, wa tō tele tamaitia onga i melepone wanga i ei tau mo whai ngā le awali ia, e wha mata upu wha pēna ripoti atu i te tonu wa le tonu vai aso wa tō nai. O se tamaititi na savariane i lea onga i le whae tua Peronia, i lea solua, ai anga i ane seri i se vana nu pae, tau ma whaia wha apele le tamaititi i alu i te tono le ta vale. Na muso le tamaititi ma wha awaula na savaringa i lea onga, ma ripoti ai loa i lau whainga nuenga le mata upu i leo. O se teini a onga fo i se furu rima tausanga sa hawhea fo i le vana nu pae, ma tau ma whaia wha aoso le tene titi te tono le ta vale, peita ina sola ese anga i atu se taulanga wha tau la tane, mai whapea fo i le isi mata upu na ripotiane mai Tala Marine na tau mo whai ei fo i le aveino se tene tite se furu whātau sanga i le van. O ta ua le ripoti o tangata o fta ua ina e aluatu i le van e peie mai sa sae tutu tonu pe amane rima sultau sanga le matua. O tau sanga ina e leo tangata lau tele i merepone i a fesoso niane pe a whai e sira fia se tasi se whamataranga i lea alii i a po le van fo i lanu pae. Wa mōria sa tamaitai mai sini lo na whaamata o paramedics na anga i atu e tali le wala au mō se fesosoani i se whale i Roselle. Wa ripotia le so e to o lua paramedics na taunu watu le no whangalea ma tala no atu le tamaitai sa ia i le whale a e wheta ua ina na whaamata ua nei i la ua i se naifi. Anga i ese mai le au whainga ruenga le tavale a le whale mai i malongo ina loa leo. Na whaia whiutana inga leo ma le tamaitai ma o le te o le se furutasi le pōna pu e ina i loa ma whaia iei mōrianga, whai mai e lima se furu tausanga le matua. O le so e tūra iei i le whamsinonga. Ma le tala muni, wa manuia le whinaua Papua New Guinea, ia vea i lato o le isi au i le tamilisanga le lakapiliki, e ui le o mauti noa umatulanga, ia po le ale tulanga o le iei le au e wha mautu i Western Australia. Pai mai le Daily Telegraph, o le vai safou fato a whafonga alo i ai lea wha maoninga, a o le au fato a alo ia le ulufale i le NRL i le lua whelua valu. A tonu o ngatasi lea wha maoninga, ma le malanga mai o nisi o sui mai Papua New Guinea lo i sini nei,
Mo se whono tau inivesi o loo whaatau taia i sini nei. Wa tā ua e ono se lau miliona se whaaputunga tupe mai le whainga malo o iei nei Ausetalia, mo le whaatau nuina o le fuafuanga lea, ma le whaamumua le aasana whaamaro si ai Ausetalia, ma le maaputanga mauna tua o i le Pasifika. O le isi au fōu o lo whataua ina e ono whaapopo ane i le tamurisanga e au fia i le Western Bears mai Perth, a ere i whaamautu ina se tonu i le teminei. O le masino se temo le tausanga nei lava na whaaleo ai le langolango o le paramia o Australia, Anthony Albanese, i le talosanga a le aulea mai Papua New Guinea. Tala i ara beiteu Samoa, mo le nei asa tofi.